Hello, I giving Baboy na may rakpam. Nahanam pamas di sorgi wapaw ta na bagida maglak piba ang sige magkathagatari. Ayagi prathna di nahak na takdir ba wapaw ang sige mapal na isor buhay na nungsiba amasung mahaki mi aduga mahaki singlup buhay na nungsiba sini. Diba ayag na nahaki na pamda nolukchoning ba dudi nahak na takdir ba wapaw asina. Nahak na nahaki singlup ta pipam thok pa nahaki commitment amasung nahaki singlup ki luching ba singi makapon pam thok pa adugi mahuti silhan bigano. Adu ba wapaw sige mapal na. Nakagising lupa nungsiba, nakagising lupa luching musing buhay nungsiba, adu kwai maru oina, isori matik mangalig na maghingba punsi da chakot pa adu, ayaki prathana ni. Ibang umaki wapaw, taminas. Ephesians chapter 1, verses 1 and 2. Isor ning bibagi mapana Jesu Kristo pa concept po na Ephesians la iba Asengba misingni amasung Kristo Jesu Thajaba aikoigi ipa isor amasung ibang mo Jesu Kristo gi thauza amasung ing thaba nakoida legisno pranados aikoigi pa isor ikuna ki waida laktari Prona ki wahai ki mapana na ki aning ba would be Chris ay would be ay ko ikunsi kung na ki wahai ki mapana to be tawa sim thabak subi ay ko detam bi ko itamak ka hangdok bi ay ko need ko han bi ay ko nakong tahan bi indang ni sila Yesu Kristo ni Yesu Amen Amen Jangan sing ako yung ngasi nuwasing ngasi hora ka lakdo nuwasing sing ngasi lakdo thasing ngasi shuri abi boy batar gadi ako ifisa ko na ko ni na gani Aduh ngasi na ahanba Ephesians ko na bahugi na minute ni. Ephesians chithi ase ai isama ki damagda ai thasbi punsi acho hom pura ki lagi. Aduh Ephesians chithi ase ko pun ishwar gi wahai ase na ni haibu khan madam da ishwar biyang harche. Aduh ai damag jam haraw excited power ai na matang sanna gida mag thorang tawba madam da sandok imbagi maram na isa phungat be yang ai thorang tawba madam mani mafam asida ishorgi ningthi jaba ishorna taibang pan hawbudagi loiba phawba asida Khristada por khudima pusulakna bagi mahaki sangdai bagi achoba thabak adu mafam asida phongdok Khristada gi mapana amasung hausikna Ephesians asida por mapana uthokko de khuna phasna pham adu haiba laigas ai gida magasu ano wallet na bagi chithi sing America ai hak na yam na pam la sing ma alo ga hak ya sadi ai ko pum na mag Ephesians da Ephesians la ga sin na min bagi mapalna ai ko ipunsi ai ko thas gi punsi sing de ko ning punsi ing mon ko ning punsi amasung Christian mo na taibang pan ba ai ko bu yeng liba thazri ba mi sing ma ko ning punsi da sorgi wahai gi habak subi bagi mapana ahongba pubira kane da ese thazabani adana chanbiduna nomajing singlep na phone bi adu lep na lakti adu amaram dadi ekoi gospel community church asi Ephesians chithi asida yumpham moi ba adu sinu ba ha ba adu hairiba asida aikoigi silu gospel community church as Ephesians lyric asina shape toba Ephesians lyric asina semba adu Ephesians simlu asigumba Ephesians lyric simba sigumba ikoi oba ne sure gi thoza harba sing as ikoi do handu adu ek pratna aikoi na Ephesians matanga charakpa khari ni se magi historical and cultural context and some background for the young missing. I can put Amma si Paba Matanda if he's actually canana even have the equation from the other clear. Paul even. Adu high was him Hamna Edi Humpu and the wider. I can supposing the book on the Kungilipan X28 or Paduida. Adugi Jagalagi approximately 8062 Aduida Rongi Magi jail the likely Madu Yum the house arrest kumbo. Why we other here kibini
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯐꯤꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯔꯀꯤꯗ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯇꯔꯀꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯐꯤꯁꯥꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯐꯤꯁꯥꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯤꯁꯀꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯗꯥꯏꯅꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯦꯒꯅꯤꯐꯤꯁꯦꯟ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯕ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯊꯨꯞ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ 7 ꯋꯟꯗꯔꯁ ꯆꯟꯕ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯐꯤꯁꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯖꯍꯥꯖ ꯂꯥꯛꯊꯣꯛ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯨꯝꯕ तोान तोान चिंगी लमसिंगी लोइनमक लागा तंपाक लमसिंगी लागा मफम असदा लोइनमक लई अदुगा एफिसागी मफम सिदा जेसु क्रिस्टगी अफबा वा पाव अदु लाक्ट्रिंगी मतमददी अखोना पाखोजबसिगी थबक पंदु ताने पानमसुंग तरामपन पाब मतमदा हाइब अदुगी ममांग अखोनी येंगोइबा तारगदी एफिसागी मफम सिदा तोान तोान बा लाइन मुटी लाक्पगी थबक तसु हिका देखा पगी थबक मैजिक ने चिंगबदा अदुगा लाइन फतबो कीबा खुदिमक सिंग अदुना यामना मिक्स ओरगा लैबा लाइन मुटी लाप अदुगुम मफम अपन हिका मे या कैपगी थबक खुदिमक सिंग से अखोने पागोन सबसिंग थबक पन तरामापन बदा तरामापन देन कुन फावबा यें बोइबा तागे अदु अखोइ दुम खांगबा ngami हाइबदुदा मखोना थाजबदा लागला मतुंगदा डिस्क्रिप्शन के फुबा पावर थाजरबा मतुंगदा मखोइगी मैजिक की ओइबा जादू मंत्र की लाइक मयाम द खोमजल मखोइ लोइ मै थाबा अदुगी मते हिका बेका प तोबदु मजगा अदुगा हाइबदु अखोइगी मणिपुरी समाज की सुन माने चराक अखोइ ममांग मतन हिका बेका पगी थबक अदुम हौजिसु दुम तोबदुम लेइ अदुगुम्बनि लाइन लाक खेनबा कैसु लेते लाइन मोटी यामना लाले असे अखोइना X19 की 23 की 24 फाउ येंग ओइबा तारगदि से अखोइना खमगम डेमेट्रियस हाइबा द पास लाइन मोटी साबन पान बोलना की वापा वद संदोरप मतम ददि एक लाइन मोटी दगी मैजिक की लाइन लोने मय थबक खिबदगी दि ख्रुमिने वक्याम डायरेक्टर दि मोय बिजनेस डाउन लाइन अदुना अखोइना X19 द पाव ओइबा तारगदि अचौबा इहौबमा एफिसाल थोपु मता अदु खतुंसु नतना ngасai hana haji खबदगुना समुद्र मपान ओबना मरम वरगा एफिसा से याम इना खुंबा lam amaju सेला पाय हिथांग पम हाइबा अदुगा हाइबा असि मफम से कोइ एफिसा से कोइ रेवलेशन चैप्टर 2 की वर्स 1 दगिना 7 फाउ अदुगी एफिसा अदुमक केनेबा मत लेते तोन तोन मफम दगी अमत लेते अदुगा से हांना हाइबा वाहो अम हाइबा बतारगदि एफिसा की लाइरिक असि पोना जेल दगी रखबने अदुगा प्रिजन लेटर ने मरि गले एफिसा फिलिपिया कोलोसिया अदुगा फाइलन हाइबा मरि मक्से पोल माकी रोम की जेल दगी इरकिबा चिथि गाने approximately AD 62 अदुमान चमाना नागतने अदुना हाइबा सिंग से चौराक म कोइ कल्चरल ओइबा कॉन्टेक्स्ट ने अदुना इहान हानदि पोल की अनिसुबा मिशनरी की जर्नी दा अकन एक्स चैप्टर 18 verse 19 के 21 के 19 के 21 फो येंग मतंदा पोल की इतेन बा जर्नी म माग लामे प्रिस्ला बुला पुरगा न माग लामे अदुगा मकोइ थमनगा माग अतोप मखम दम चक्र यामतेले अदुगी अदु महाकी आदि सांग लाइथगी चाहि अहुम लाइथगी भाइ बोबा तारगदि महाकी अहुम सुबा मिशनरी जर्नी लाइक X19 दुगु फंबा अदुदनि हाइबसि द महाकी अनप फंगबा थौगल पोलगी थौगल अदुदा अदुकी मते अनप फंगना तवे महाकना X19 की 18 ने 10 भाव यें बोबा तारगदि संसिंगदे चंगलगा ईश्वरी वाहैगी मपालना reasoning तौबा संदोपा अमसुं खुदिमसिं ओइ फम थोपने हाय ईश्वरी वाहैगी प्रूफ तौर मा खौ मयाम तौ पो मयाम संदोके अदुगा हाइबा खुदिमसिं असिदसु खक्तन नतनसि पोलगी अचुम्बा अमसुं असेंगबा थौगल मतौ अदुदा आयामना खलिसिदि अचुम्बा थौगल तौरबेने मागी मनन फुबिरनि नाकन नते तिलनाव संचमान अइबे जिकुसिगे वापाउ चुनमसुं सेंग संदोकलगा थौगल तो ओइबा तारगदि अपोजिशन सने नाकन अदुगा हाइबा देखना Acts chapter 19 की verse 23 दिगना 41 फावबदा डेमेट्रियस ने मरम ओरगा इहौ सागलगा पोल फाना बिदम कुसु पुरांग तोरप अदुदा यामना मेक से अदु हाइबसे चौराक हिस्टोरिकल अदुगा कल्चरल ओइबा बैकग्राउंड ने कोइ ज्ञान तामिना बिदमका मारदसि कोइ ज्ञान तामिना दरकार ले
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯐꯤꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯜꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯣꯃꯦꯟꯇꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯤꯊꯤꯁꯤꯗꯒꯤ higher asi tambiba. It's doctrinal. And it's devotional. Other it's doxology. Chapter 1, then chapter 3, power sida Khristada mapana, mapa isor to be sangai bigi achoba thabak adugi matang. Akaba wapa adugi matang, Hazana Sadu Mataka could be open. Adu pada Mari legina, Taru power sidana. Karam Hanat and Pan. Wapa to isor to be created with high up wapa to Tazakraba singna. Karam Hanat. Something like what I verse chapter 1, begin at 3 powers in a Gari that Hazagani. 4 begin at 6 powers in a Hazaraba singer Karam Hanat. Now, chapter 40 part over the walk, high wise and Hanana could Urakan. And the higher basi Queen if you sang Matanga Tarak, I have a young Nanimba, Matan to sing. Adu a sin. Let's see now sing. Nasigi text. Sabi ama, pag ama lagi na ani, power sida, hang hangi, wapaugi, bisoy habitar. Here manadi Christian's identity. Thajabasing or Thajaba magi satak identity. Ado ako na pamilya ka Ephesians chapter 1, verse 1 tingnan 2 power sida. Hard why is na kanganing ba one big thing, one main idea. Adu kayo no have a target. Christians are saints and believers in Christ. Yan sa Christians sing asi Khristada Asengba amasung Thajabasing. Amo kana Christians sing asi Khristada Asengba amasung Thajabasing. Aikoina chapter 1 verse 1 si paba matamda aikoina Paul gi matang ubu phangi amasung Paul na iriba chithi sibu iriba Thajabasing Ephesada leba Thajabasing hain haibasile kanana irino kanati irabi ayam make sense aduna aikoina chapter 1 si verse 1 se yeng si Paul ahamali Paul haibase mi on mas kan Paul the man who is he aikoina pa khosapasing thabak panduk taret tu pabu oiba taragati Paul higher benupasi mahal Christian or matungi makim ni. Is Christian mana kan biu mapu musun prabu ne thajring ngi mamangda aduga mahal si Damascus ki lambi do Jesu Christ na ipa prabu isor na mahak phajan jingi mamang adu dadi mak maming se Saul have the Hebrew ki maming ni aduga higher basi kare hagi Israel ki kwali chawning tho Saul ki maming the lorgan mak thon ki he was Saul. Aduga mahak na aduga ba Saul amoy ne mahaki punsi hinlege madamda mahaki punsi ase karino Jesu Christ bu thajba mi sing bu Christian sing bu otpa naiba hatpa tuppa kappa adumai ho aigana pagosapa sing thaba pandu tareta Stephen hatpa madamda Stephen hatpa ya ya bu Paul he was there Paul adu Saul adu Paul as well aduga higher basiki matang dai kona han ko rin hepan du dara mga pada nipan da su Paul na mahak karamba oiramba no karamba mino mahak Saul oringi matamda mahak si karamba mino habi du makes no put pang aduga samsung han ba Timothy pandu amagi pada tara hundoi amasung Galatia pandu amagi pada tara hundoi amasung tara mari se pa matamda di Paul masamang na isor na Jesu Christ gi mapala mahak kan bijing mamang adda mahak ki oramba punsi gi matang da mahak mayek sing hai aibi pakon sa poiba matamda pakon sa poiba matik chane aibi pakon sa pasing dagi khwai dagi tol de kari da mang kana maram di ai ne ibu mahak mi sing bu ot ne ki mi sing mahak adu Paul that was Paul as a man mahak Saul or ni matamda adu pakon sa pasing da pandu mapan da ikone yang poiba targa di isor gi anga ko thaujal aduna aduki matik phalam draba po Saul adubu mahak ki kanbi bagi panggal aduna Christ gi mapala Saul
Damascus ki lambi adu mahana Christian sing go hana na bidam ki chithi sing adu lo na bidam ha lakko matam lambi adu da Jesus Christ ga mahakma ko na duna so kare ki damak ta nahak na aibu o nei adu ma ki wa Jesus Christ ki wa adu ga hai ba matam adu dagi soul na Jesus Christ ga thengna ki ba matam adu dagi mahak adu pol we kre hai ba din Mahagasi Yesu Kristagi nungsiba Yesu Kristagi apaba wapa amasung Yesu Kristagi phajan biba amasung punsin bibagi lipun aduna phalamdraba papta leiramba isorgi mayokta leiramba Yesu Krist butukut charamba Yesu Kristagi mising amawagum uramba mahag adu isor mahagoto adu higher was he was a Christian Hamle was a Christian. Kari mapana Jesus Christ bu magi public pung hongduna apu wapa ul Thajabagi mapana ma Christian. Aduga mahaga si Thajana Thajabagi mapana kan biba Christian khatan natan adugi hena mahaga si akhir mahmas uba adu kun mahaga si pakon sa Paul is also an apostle of Jesus Christ. Jesus Christ gi pakon sa Ako masisisin na riba wahay pakon sa pahay na hariba si art ay ko ni yengboy butar gadi kanagumba matik layba ama na karigumba thabak ama gida magta thaba aduni sent out being sent by someone aduga pakon sa pahay na hariba sa ko wakal kami na si Jesus Christ gi tumin ba mayang lay aduga maki pakon sa balitar ni kapte Kari-kari tam da disciple ga apostle ga quick chaman na matang sing adu chaman na di no Jesus Christ gi disciple mayam re adu mani apostle di tara ka adu Bible da uba phang maro ne ano wal da bas da uba phang ba Jesus Christ gi tung in ba se maru aina Jesus Christ gi pa ko sa koi tara ne thar ka ne adu hai ma koi tara ne thoi se Jesus Christ na baptism to bodagi hauraga adu Jesus Christ ga loina ba chamin na ba tumin na ba thogol to min na ba ang patha pasing to bo Jesus Christ na si ba su khang ba hinget pa su khang ba sarga ka su khang ba khoi nga ten aduna wahang hangbe hai ba sing adu kari gumba pakon sa pa ama oina bidam da qualification ama oiba target Paul is Jesus secret matung la pa ne al ma kar mana pakon sa oir adu changri ma na ti wahang ma hojik ma dan pakon sa sing lai the simple answer is no mayam le ai pakon sa tanin mamning wang prophet hechen ba minimum wang apostle hechen ba Chilo na siyang higher sing yung tat ni tawsin na ba ni Thajabay ba am tanan kaya kita mga kunang boy batar kadi ay ko na puno pido pandu ngakti gani pakon sa pasing kita ba pandu ama pada kun lumakay mo sing kun ganito juda pakon sa pa ama oy pada matik chaw mga qualification como sa ikan Kraman high verse 21 mo sung 22 da Marmas na ikoy gi irakte ibungo Jisuna handog hanjin ibungo Jisuna handog hanjin chatminaramba matam pum namakta ikoy gi laiminaramba nipa singgi marakta gi Johanna Jisu ba baptize tawba numi adulagi mahaku ikoy gi irakte gi lahok kiba numi adu phawba Jisuna hinget pagi maramda ikoy gi lona sakhi ama ogidawni asigum mising asi khaktang na Jesus Christ gi pakon chatpa oibada matik chai now adu oibada agadi karigumba no mama hekta no mama hekta thong mang ai pakon chatpani ai prophet na lak oibada agadi asigi wise mi ri ma patope adu nang Jesus Christ hobra Jesus Christ pata nang hobra Jesus Christ sa ga nang ho odo oibada agadi chinthi nate Ano wang hangbe oh adu oiba taga di Paul exception karam haina Pakon sa pasinggi tabag pandu mapan gi pada ama lagi tara mapan da Jesus Christ masam man Adu thanar matung da aikoi na makata na 1 Corinthians gi pandu mapan gi pada ama sila na sing verse kare yame ase koi hena ahan musu oiba na koi hena gyan tamina na wi magtane
Maramdi ase kuine puna gyan tanina badu mathau ta hina ithasi. First Corinthians pada mapan pada ama. First Corinthians tara mangagi nipan. Galatia pandu amagi tara makari tara ni yeng matam the Paul was an exception. Atay pada su Galatia pandu ama bidu koi pamina si. Galatia pandu amagi pada tara makari su tara ni koi han. Aduga itinanaw sa ay na nakoy da sa loko ako wapaw asi miyoy bagi aning bagi matugin na nate hay ay na nakoy kamaning maram de ay na masi miyoy badagi pangki basun nate ay na tamzaki basun nate aduga Jisu Christ gi phongdok pi bagi mapan Damascus da mahag Jisu Christ gi thengnar matung da mahag adu Jisu Christ gi seminary chahi ahum Jisu Christ masamak na lecture or ga professor or ga tambir ka bunupang aduna thaugal karam hana tawgani aduga karam maongda apaga wapa adugi matangda aduga isori wahi gi matangda kuthana amasung mamutta na tambi grapadu Yesu Christ masana Paul masamang tambi amor hai oba target Paul masana Yesu Christ ui Paul masamang na khangli bu khudimak Yesu Christ masamak tagine indirect amat nate khudimak Christa masamak tagine aduna Paul is an exception ma adum hojik su pa konjabasing ma pa konjabasing marakta aman akoy yung nafre Paul the man Paul the apostle adum maham masida Paul mahak masabu describe to jaba matamda Jisu Christ gi pa konjabahan han now here's the excitement kaya what was the excitement or say phrase Jisu Christ of Jesus Christ and the kan hai boy batar ka di Paul gi harak pham si Judaism ni harak ine aduga magi na magdi isor si mapa isor ka Jehovah khakni ma isor aduga mahang hingyo ba punsi du isor du khakne Jehovah loire da atay kanam to nate Jisu Christ ka amaw pani magi punda Jisu Christ ka kanam chahi khar gi mamangda chahi amani mamangda or tha khar gi mamangda cross mathakta huran bagi misisi gi nupa look at this aside yung man haise Jisu Christ gi pa concept but now aside man pusle je mapa isor amasung Jisu Christ animak adu both are same God animak to isor oiba kenab amata laitaba ai khurumba thagat pa amasung mangonda kari haigani adore to mapung phama khuimak sing Paul ge si wise na gudle mang thajara mo Jehovah do khakte isor ne Jehovah do khakte mapa isor khudimak si do mang le me adu Jisu Christ na maha ki nungda laibadagi Jisu Christ maha thajara batandagi nate Jisu Christ is isor He is my God. Ma agi Prabhu ne, ma agi nimthone, ma agi shore ne. And that's excitement. Aduga hai bas Jew ki Judaism ki background ki Jewish ki background ki la ko pa mana mi mana babu ba ta ga di mami chong thokani ga ko mar. Pande mo yon Jesu Christ shore ne. On Jehovah. That is yes. Aduna atopama do siyang weba taragadi hai ba phrase Jisu Christ gi hai na hai ba sukuli ba sikay no hai ba taragadi Paul aduna mahana kan bibo phangringai da Jisu Christ gi singlu adu mahang no o neringai matamda maha karam ba punsire hingbano khangde maha kini maha Sanhedrin gi mising gini maha gi mazati gini maha gi ningthau leiba adu gini Magi jati Jews in du khotane ate kan andra maki hingba maki wangang sangan sajat lichat mahang na tobo tabu khudimak sing adu Jew amasung Judaism khudimak sing du nga nabag nga ne adubu Christ Jisu da mahang thazna Christ Jisu gi hingminaba punsi si Christ Jisu da leiba punsi Christ Jisu gi punsi aduga Paul gi punsi aduga amata oya define tawminar ku matam dali kaino makum sa harse ai Christ gi pa sa bani asin harse kaino ai Christ gi oy Christa ai punsi ai ginatre ai punsi Christ ai punsi ai jati ginate ai punsi ai mung ginate ai punsi ai mising ginate ai punsi lamdam masi ginate ai punsi Christ gine ai ibungo mahaki pakon chatpane ai thabati Jisu Christ gi aning ba apa madu haidok pa tawam su ri pa adani ponam su bulis sinnasu nang su ai punsi Nahagam sungahan Jisu Christ kan bi mapu musung Prabhu na thajab oiba taragade asi ha ki wang phongjage na fuji kana
Karigumba aikoigi marakta Christian ne di haraga Jesu Christa aigi kanbiba mapuni aigi Prabhu ni hana haraga nahaki wakhalda nahaki punsida nahaki rukar khachna hobo batari chimna sing chang imbiu Polna mahak masama ko Jesu Christa ki pakon chakpa ama oina define tawjaba matamda kaujaba matamda mahaki kokti na ton phawa du thokpa humang marik ama phaw mag ne ma khan it's all khuding mark sing the Christa ki ngam magi wakhal magi punsi khuding mark sing Christa ki ngam Christana like Jesu Christa ai khoi bu papai handopi matamda sung leibi matamda kokta gina Kwang mo dong labor nate or kwang de gina khudum mo dong labor nate aduga khong kur kitang layraga thamoi labor yaw no ai koi kok de gina ton phawa nung amasung pal khuding mak sing tabo humang marik ama de gi hawga hawbu tu haw ama phawa ibungo maha ki ina ama ta kha kana maha ki hana laikar ne adugi maram ne koi ai Christ ne hais na ki se bu hong Nang mo sumay wakal to say ay ko ay Christ sa hira. How's you power na hang cross ta Jesu Christ sa galon na hato kini nang aning masing lagi nang aning masing lagi. How's you power Jesu Christ sa cross ba ta hato kini ba do Jesu Christ sa identify to na ba yan ba punsi sing nang masing lagi punsi lagi ba sa amin sa. Paul na Jesu Christ ki pagod sa pahin harap matang sa kan. Maki punsi lo nang makato. Maki ay karim na makum sindi. Maki lantum, maki salupa, maki punsi, maki wakal, maki tabak, kuding maki Christ ki. Ano ko mana kaya? Ishwari hindi lagi mapar. Now, I have to learn na asida ay wakal to manil pa ni. Chapter 1, verse 1 of the MB. Ano mo kumudul po ang hayag wali MB. Ishorgi nimbi bagi mabanga Jesu Christ papas na po. Kailangan no po na masase Ephesians Thajabasing dito introduce daw mo matata. Jesu Christ papas na po na haraga hay dali. Ishorgi nimbi bagi matong ina Jesu Christ papas na hay. Kaya mo why? Watch the division. Nang mo sumay na iram mo ba target I think ay na iram mo ba target ay ado ko ngali chat ka mo ante ado ko Paul sa yam careful ensure ni bibigyan mo pa marong kung ay hak ta say kaya naman mahang sumay na fulo ko na han ihan ham dali maki matiki harap mo ta na We want to show the source of his authority, his apostolic authority. Mang isori ningbi bagi mapal hai na hai besida kaino hai batagadi mahak na phangliba thogal mahak na phangliba bakon sapagi pham asi mi singdagi phangba pham manate mahak na phangliba pham adu organization amadagi phangba pham nate adu council amadagi phangba pham nate adu matam du jiu singi leiriba council ajoba sanhedrin adu phangba nate Adu kanagum mi amadana paisa paiba amadagi or say corporate system amadagi nang asigi pakon sa pagi thabag asi tawrai thador pagi adu mamagi authority adudagi phangba na te magi mati khudi maksing ma ki mati adu kanadagi phangno ishor dagi phangba ma ki mati ni ishor khakadagi aduga mahang pham asida hai ishor gi ningba now ishor ka no hai badu Paul ki mahaki apostleship ki mahaki weight ado ko yeng jingai da mahaki apostleship mahaki pa concept ki thogal ado piriba ishor amasing mahaki aning bodu ko yeng yeng se kang sing ishor karidamok no Paul na mahang Ephesians ki chithi si hana na iba madam da asuk pong chaun ishor ki ming se da kan who is this God ado ko mahaki ning mis na kari Magi ning badu kayam yam pangal lay bagi man no pon asuk yam na phauna aduga yam na pangal lay na yam na chokpok na ishor gi ning bagi mapana Jesu Christ pa pa pol han hais why ani jing na sing asigi ishor ase daibang pan basi bu senbi ba matik lay ba laisem ba pangal ba sarga malem gi mapu amasung ningthau aduni mahaki makhada
pot khuding mak sing lei pangal khuding mak sing lei ma ki matha ka ka pangal amat lei te mangon de hena kan ba mangon de hena wa ma ma to mu thabu to mu tum de ma ku thing ba ngam do kan na amat lei te he is the God Almighty. Alu taibang pan ba asida Calvin na hai baguna taibang pan ba asida napi maton amada pakpa ligla macha ama phauba ma ki natte hai ya everything khuding ma taibang pan ba asida koin mitna uwa ma sung udaba khuding ma sing se ma ki ngaton he is the owner of this whole universe adu gum be sure adu ma ki aning mas na karamba what is the speciality of this will of this God. Kaino maki aningbasing. Maki aningbasing. It's a saving will. Can be aningbasing. Look at Paul push the upang he saved Paul by his will. Ay ko na pang iba aran ko ba masi ibungo mahaki ningbi ba matik mga na tan ba ibungo mahaki ningbi ba dun pa ko kan this is his saving will. Asigi will say this is the captivating will. Pazan bangam ba do makni. Habi bangam makni. Adana asigi aning ba si ishor amasung maki aning ba si taray ba ishor amasung aning ba natte. Hai ba asigi mapal na पृथ्वी की थौदो खुदिंग मा पृथ्वी थोक थोक बि हिरम खुदिंग मा मा असि की ईश्वर असि की मखादा मा की अनिंग बगी मतुंगना खुदिंग मा सिंग असि चलाइरी ngak seli yengseli adu magnismu kandir. This is that kind of will. This is that God. Humbly to show the source of his authority. It's God, the Almighty. Are you with me? Sumana haibasing magi pa kunsa pag bagi pham adugi arumba khamana boy magi pa kunsa pag bagi pham adugi arumba khamana to show the weight of his apostleship. Hem ha ke mam hazak khaba kumna pol na pa kunsa pa oiriba si kana amatagi aning badagi natte adubu matik leiba ishorgi matik leiba ning badugi mapalna authorized or by yabi raba adugumba pham amane wakal to minasi panda mama I haiseke ai koi imanaba amana bai launa koba matamda sachire na chatpun hai wakal dum khal adu police station digi samman na thar ko bata agadi ai ko shwe sakini ko chalo yo kana na dan mo sakai marne kare den mo to Maruena police adu iriban nupa police or ai bisaman iriban nupa lo chahi naha hobe ai mon digi na anga hobe su ya authority do kra no lagi do lak pham dagi ma police or be Indian constitution le Indian constitution sing do amu penal court sing mayam le adu khuding mak sing digi makha do saman do lai so now we know the source adu second kare suna ta ba taibang pan bagi sasan na si bunga siliba police amgi saman namada aikoina hek saman lagu be chanu throng to boy betar kele taibang pan de sembi riba taibang pan de bunga pi sembi riba matik le ishor adagi lagu makau who can deny no one. Aluna Paul na mahaki apostleship ki authority se ai Paul ne ai pa kon sa pani adu de natte maru oina magi pangal ase high authority adu bu high matik adu mangon de piriba high authority adu ki haurak pham oiriba ishor adu na maram oragen adu china sing line lo kon thokte Paul na mahaki apostleship ase mahak line lo de adu mahak na Galatia ki mi sing mahak high ba matam de su hey ai na pa kon sa po orise kana gumba ma kadagi or ai na pa kon sa po orise mi amatagi aya ama lo ragan ai no ba ma tan te adu ni mahak ai se kana dagi no ai Jesus Christ na thabi Jesus Christ na bitam di ni Jesus Christ na thammas te ko ahum so to show that the word here in this epistle is not according to his but God's.
Paul is showing me begin mapana, Jesus Christ ki pa bahana hodopu himaram ahum subadi. Citias le irakada wahai kuding maksi. Amam loina ma kuding maksi ngase. Paul gi aning matung na in ba wahai nate adu ishor gi wahai na habi. Adu har asi ekoina bhap ta mina base ekoi dam yang amaru. Adu har base Paul ni iba kuding maksi ngase ma gi aning ba pa ma gi matung ina iba amata nate adu ishor maki wahai ishor gi aning ba adu gi matung inane haina haiba achumba si matam du lairam ba chithi asibu pari mi sing aduna khangba du su yamna mathau tai adu ga hojiki matam da lairiba Gospel Community Church ki ishor khurumba asi lakpi aikoi khuding mak nasu khangba da mathau ta. It's very important for us to understand this. Kaya naman na boy batagdi aham the Bible asi ishor gi sword gi oil. I want to pahugna time na kre ani subot Timothy panduk ahum pada taraga taruk amasung 2 Peter panduk ama paduk kun mathai. Bible is God's breath. Aduga reformer na hai ba adugumna karigumba Bible na wa nga pa hauba matamda ishor na wa nga. When the Bible speaks, God speaks. Aduga hojiki matam asidasu iba si Paul na iba oiba taragasu ishori thawai aduna mahak ko sisinabiraga Paul na iba. Paul primary author nate, primary man iba nate, ishori thawai. Ishori thawai. Adu oiba taragadi kay no asli ekon khangba yabase God speaks to us today through the Bible. Namasung ay da thasa ay ko ipunsila ngasi ba ishori ay ko imhum wa ngangbiri mang dinate. Ado ba tongan ba ay mang Jesus Christ la ay wakala kanu mala ngasi ay Jesus Christ ay mo si hay anate ado ma danate ado mane ishori hoji ma wang dangambi kari mo ko wangangi mahaki wahigi papa through this book. Karam hay no hay ba ay ko imhum da yahola kasi. I see why Jan Maru Mamrai and Hanai Hajaraki. The model of inspiration. All that is in the Bible is all according to the want and will of God, untainted by the sin of the human authors. Among Hajaraki. All that is in the Bible is all according to the want and will of God, untainted by the sins of human authors. Ibungo mahang hai ba wasing si Paul na Ephesagi si thisi iba matamda Paul mahamas na sisnai ba wahai khuding mark aduga syllable khuding mark aduga grammatical construction khuding mark sing asi Paul ganing mapamba loi mak thalo to ba kari ma amat na te adugu ishor gi thawai aduna mahaki nungde inbi duna first Peter padu as ngakwen ani sibu Peter padu ama padu ma pa matungina ishor gi thawai ma ku inbi duna ishor na pamba wahai ishor na pamba grammatical construction ishor na pamba wahai pareng khuding mark sing adu Paul gi oiba Paul papi ni adu ma ki pap aduna amata thenganda ba maongda sengna chumna ikhiba adu mo bai adu musti aka khande adu kama ko thokani Otoe, wakal kan say. Jesu Christ akan mampu. Dati Grey Barn House na magilari ka madan. Isor na magi, wahai si karamahan iyan, kibagihan habi sa yang ningkis ni karamahan. Jesu Christ diba mahak isor ni papa de pap chende, Mary papi ni, adu ma pap chele. Isor gi thawai aduna lumsinduna Jesu Christ Mary the boy. Adu Mary the pokle hadan Jesus Christ pap yaw. Marang ishori thawai aduna Mary gi pap sing khuding mak sing adu amat yawhan dana seng na amasung luna adu amak pa amat yaw Jesus Christ adu Asengba maki ishor amasung Asengba maki miyoy ba amon ma pokon ki. Adu Jesus Christ adu pok matamda Chinese ki nupa amon polotte. Chinese ang amon polotte. He was born as man, Jewish man. Adu zaman. Paul evening, alu Paul gi oiba kari hai gani maham asda maha ki characters e ubu phangi alu ba ko ne khamina ga dawse ibung mo maha na ma gi thawai aseng ba gi mapa na wahai sing si ibu matanda Paul gi pap na amat sok hai bi mus ishori thawai na ngak na seng nam sung chung yen gi ngak aduna kaidan aduna
Paulna iriba wahaisingsi Paulgi wahai nate, Ishorgi wahai, Ishorgi swordagi oibane, Ishorgi animbane, Ishorgi apambane, aduga Ishorgi ningbibagi matungini. Adu higher kudimok sing na maramora, I couldn't assume a signum the Pamina Krabaduna. Higher why kudimok sing. If Isagi kudimok sing, Amsung Bible apumbasi, land bamata yauda infallible, Ashoiba around amatulated inerrant, Mapung Paba sufficient, Matik labor authoritative, Manadaba Amazon Kenaba later, non contradictory, Lari Punamak Asina Loire, and the Mapumpa, the totality. I don't hire us in a good time. Paul, I see, showing you begin upon us, because it backwards of them. I don't sit here, see Maham evening. I don't putting us in mind, adding Bapamba, I do give Matum in another, showing adding Bapamba, putting Maxing, I do over targeting. What does this tell to you and me? None of them hires. Ibumaki, why? Amasung. Ephesians chithi ase ko ni pamina matam we should really very carefully checks in na pagani thajagani aduga hai ba se ko gi punsi na amasung ko gi thamoy en lausin jaduna ai ko gi punsi ibung ma ki wahai gi pan hin ko man ko do aduga ishor gi wahai oi ba maram na aduga hai ba se ibung mahang na maha ki minang amasung ai gi na ki ibira ba maram na it demands obedience from us ai ko na hai inna na ba gi da ma Aduga, Matamadu there are Thajabasing and Harvesting Pama than the Yana line of Hopa, Aduga takes in the Pama, some Thajaba Mong, Chitisibu, treat over Targadi. Saman, Haziki Matamasu. I go Ephesians, Chitisi Pamina Matandams, and Nenamina Matan, Shorty Asengbasing, Apambasing, Ninki Debasing up Wapa, the Kudimos and Kuitamin Rakaduri. Hi, but Kudim Maxing, Adu Karigumba, Adu Mapan, I couldn't Tazan in Drava, Adu Tanin Drava, Adu Lotion in Drava, Adu Mapan, I could see honing the boy, but targeting all you want to do. All you want to do. All you want to do, a coin is home with surely. Surely. Aduga. Karigum by Bennett, you mark your wise in the bar, young lion of the target. Asiki Ahanba, verse 1, Yahan service. I quit that. Warning appears. And this is really writing and changing big purpose of very now. How they will observe it. How they wasn't. That exact authority, the exact demand is sin. Sin. Now, how was the Paul Masama who defined those concept book or with Matan? Look, Makata things. Come on about define them. Thajabasing. Asengba misingni amasung Khristada Thajaba. Now, so none of us I must Baba the walker bishop to a book. Other Matamata the Lairam, but Jew Matasina, I think all this is Baba with the target. Cow. Other heart attack. But you don't have the target, I see why Asengba, saints, high but why say, I didn't want to buggy Matamda. Ishor give me a but Israel sing Kaka the season of why. I think another decision that they wise. Only to the Israel. I don't know, what the reading say? Paul irregularly say mixed congregation, Gentiles and Jew and Mapuna label from the name. Aduga, Mahana Tarusana came high with the Taragati, Jew Machamana, Adu Judaism is any Pasna Kang Mahagaduna, Gentile music, Jew that was singing Aduda, Asengba going to go read. Hi, Mr. Ark and Huge Hannah. I have a commentator. I'm going to smile high. English study word. I maybe the passage. Quote: applying the privileged word saints to the pagan Greek was mind-boggling to those with a Jewish background. Hebrew detractors considered it a rape of sacred vocabulary. But from the Christian perspective, it was a fitting word to celebrate the miracle of God's grace. End quote.
ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯦꯟꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯖ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯍꯨꯏꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯜꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯋꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯅꯨꯡꯅ ꯊꯣꯝꯃꯒ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯠꯇꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯩ ꯄꯣꯜꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯂꯤ ꯖ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯉꯥꯛꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯄꯥꯞꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯥꯞꯇ ꯍꯤꯡꯂꯝꯕ ꯄꯥꯞꯇ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯀꯔꯥꯝꯕ ꯇꯨꯀꯨꯠꯆꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯥꯏꯖꯥꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯂꯥꯛꯎ ꯂꯦꯠꯁ ꯔꯤꯖꯟ ꯇꯨꯒꯦꯗꯔ ꯉꯥꯡꯂꯕꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨ ꯈꯦꯒꯨꯝꯅ ꯉꯧꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯉꯧꯕ ꯎꯟꯒꯨꯝꯅ That's what Paul is doing here. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯜꯅ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯟꯗꯦ ꯄꯣꯜ ꯆꯤꯟꯊꯤꯗꯦ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯉꯝꯅꯤ And now, isn't this wonderful? ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯃꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ despite of that 이브리아에 있는 타즈버 ngakpigin 에피샤에 있는 타즈버싱 asisu makoigi pungning hong mapung phabanate makoigi 타즈버 mapung phabanate makoigi hain mapung phabanate khudimak sing se oiba tang su pa concept pa pol makoi bu kau matanda asengbasing amasung jisu christ 타즈버싱 hane ko how wonderful it is nang amasung aigi pap aswan ba khudimak su lai bo ba dai su ngasi su isor su christ gi mapa lai khoi bu aseng bo na ko bi aseng bo na bi ai khoi sin yam harau mani aseng khoi phang ba ma cha ba ni na ai khoi israeli mar ka yaw ga khoi greek ai khoi gentile na tan alba hai ba si ai khoi gi aphabagi thabak na maram ora ga phang ba su natte ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯡ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯤꯡꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯙꯔꯃ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯀ꯭ꯋꯣꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯈꯛꯀꯤ Maramdi Paul high Baduna, Nangamaswina Pap Chen Boring Mata, Nangamaswina Isori Yena Boring Mata, Nangamaswina Isori Asawagi Matasing Boring Adu Mata, Nangamaswina Pamusum Iran the Seeding a Mata, Nangamasum Aina Asawa, I could Pap to the Maram or Isori Asawa come with the Matichari Matamaduda, Adu high Asawa the Equisani Sabu Kanzava, Namjini Matam, Al Mapai, say Singing Mazan Basu Christa, Magi Amahatan Iba, Magi quietly Nusiba. Isor the Asengba, Dharma Chenba, Pap Yadava, Pap Kang the Christian Mahavir. Nang Sumain Himbang the Bush the Mahaving. Nangamasung Aina Pangova, Papki Dandi Adu Mahanga Panga Crossman the Mahaksi. Pumedu Humisuban with the Mahaving the Lakibsuman being the Mata. Sarga the Kaki Mahamamugan Maki, Nishin below Lagani, housing Mapagi yet hung with a Pamduna. Mark missing the highs the lady. Is it now sing Asi Tabak Asim Pan? Namasung Ay Tabaki Mapana Amata Nate. Namasung Ay Jad Bizarama the Kaide, Anem Awang Amata Kaide, Larik Haiba, Haitaba, Tabak Toba Toba, Aduga Nomo Kuchuman Dalaga Tabak Pangba Pangaba Kariamat late. Karamba tribe the Gilai, Karam Proof the Gilai, Karamba Jaga the Gilai, Karamba country the Gilai, Amat the Karte, Karamba Imurungi background the Gilai, Karamba race the Gilai, Nupara Nupira Amang, Anna Kariama the Kaide, Karigumba, Kanaguban Jishu, Chris the Tailising, Ani Yaman Lord of Tabaka, the Pap the Puming Home the Thajabasing, Nahak Amasung I have Asengba. Can I have Orambe ay mete. Orambe ay kuichil na.
Jothe Urambe, Tangku Urambe, Aimo Urambe. Adu we can have a Kudi Muxing, Amata, late. Chrising upon. Ibungomaki, Hain, Ibungomaki, Balidan, Adugi Mapalna, Jew Hyperlate, Gentile Hyperlate, Jew Gentile, Kudimak sing Adugi Atawapal, Ibumahang, Lotok, Adugi the Singapore Gospel Community Church. Man Ibumaki, Adu Katangi Mapalna, Jesu Christagi, Tabak Adu Katangi Mapalna, Ishorgi Mapanda, he has only one group of people. Can I believe first class citizen, second class citizen like that? It's first class citizen. Kind of a career like that. Christians. Christian career, Muslim career, and husband life. Generation, I see none amasung ayiki identity. Christian husband. I heard Mark the top of the missing yarn. I look on Nasiki Dimitra, the women was hung like a missing to the yarn bear. I do no sin of a Mate announcing to yarn bear. I do Imun Manunkai, Imun Manung the Lapos or a bear. Say now sing Tungi the Makta Waba, Tabak, Pangba, Pangdaba, Nubi, Tundofiram, Nupan, Hundofiram, Mamali, Mapana, Pudding Maxing. I do Tabang Pan, but I couldn't him, I couldn't oil sing Aduna, I could define Towa, nothing. Nang amasung Yesu Kristus buthasko butake khuding mangsing nang ai bu define to nang amasung ai bu sile aswon balai pap lei hoi achumam adu bu Yesu Kristus buthas bagi mapana pap adu nang amasung ai bu ishwar nam sakang bi Kristus mapana nang amasung ai bu asengba mo sing kana bi asengba to chana sing ase khoi na line ko kom thok I could get a tabaki mapana, not an Ibumaki, Tabo the Mapana, Asengba of your man. None was lady, Wanga, Sanga, Saja, Little Amasung Tabang Pan, the Thajabasing, Marakta, Amasung Thajaba now, Amoina, Mama Pam Oina, Adu Imum Manungamana Karam, Hani him behind the child. Asengba Nahan is because of Thajabagi Mapana, Nahang Panglava, Asengba, Naki was taking missing over Pumper. Naki Wanga Karam Makari Wang, what is names? Kari Matan, I couldn't walk. I see Ibumo Mahana, Asengbasing Kakuna than a poem must the you visit the house of the Amasung. Mahama says, Season River, why I see Yang Bamatanda, 2 classes of interpretation. Tonganba, Hiramani Tomi Yang, Amana Taza, the Supersur, Prabhu and Taza, the Taza Baduga, Adwatopamana Tazabian, faithfully. And the Mahama said, the poem, Season River, why I say, Aruiba, Tazabia. Tazabia. Sometimes high boy with targeting. Hi, but Thajabasing is a Kanakano, Hypertargadi. Yesu Christabu can be Makusum Prabhu and a Tazakraba, Amasum Hosik, Nasimasu, Tazari living. I don't know if you are missing a Sidasu, I'm Christian or the Christian. I do nothing. Christian or make Christian or nothing. Christian or me, who's to morning. Yesu Christus, I in Tazakre, house to eat Hazari. I partly putting home, house to eat home. I do come missing. Faithful, carry the faithful. In the sense that their lives are defined and shaped according to the will of God in obeying Him, marked by holiness. Mahama said John Calvin na high the quote those are. Quote, no man, therefore, is a believer who is not also saints, and on the other hand, no man is a saint who is not a believer. End quote. I say that Calvin Harris again have a targeting. Asengba oidaba Thajaba kanam lay. Aduga karigumba ni aduna asengba ojabade ma Thajab nate. Sing Mama said the bonus in every why Asengba from Thajaba ani ase it's one of faith and one of fruit of faith.
Thajaba amasung Thajabagi mai animak adum must koi adum ubudum phang adu hai ba Thajaba yaba sing asi kana kana hai boi batagi han mathak panjak khaba adugumna hai ba mi sing asi Jesu Khristada adum Thajaba nungkini mai khudingmak ki pap ta ki pungning hongna Ishwar gi wahaina Ishwar gi aningba pamba aduda induna semduna chatliba mi sing ngakni asi ki mi sing aduga makoi aningba amasung apamba makoi gi khoidajaba khudingmak sing asi taibang panba gumna nataba taibang panba dagi nataba taibang panba gi damak nataba adugu Ishwar gi damak amasung mag ni ma nungti nimi khudingmak gi cross budna masana masabu yazdaba mi sing adugi damak aduga hai missing sing karma mi no hai boy bataragadi hai missing is Asengba missing ni karma makhal gi Asengba missing Jesu Khristada thajai hai ba wahai katang chin na hai ba nataba adubu chin na hai ba du punsi ni missing they are not those people who profess faith alone but also possess the faith they profess. Our sister we are not saved by the profession of faith but by the possession of faith. Jesus Christ Thajai han haraga kanu phangba nate adu Jesus Christ Thajabagi mapa kunsi hingba adu sin kaktana kanu phang adu hai ba mi sin asin apma se operation sin adu chel inausen nang ai gi punsi da waham tos ai kona nongma da ngang ba ko gi wangang sangang ai kona khali ba wakal amasung ai kona yengli mit amasung koni yengli hiram sing yengli pot sing amasung nang amasung ai thamoina pam liba khuding mak sing adu ibungo maha ki wahai gi matungina ibungo maha na oihan birba Asengba asiga chanaba sing adugi matungin hoibra ai ko Jesu Khristada Thajaba yaba mi sing adu amam ai ko oribra ai wangang da sangang da sajada lijada ai ko Thajadri ba kaire kai sing gi mamang da office da restaurant da aduga Ishwar thagol tawna ba gidamakta leiba matamda amasung Thajabasing punminaba matamda nahaki punsi adudagi nahaga Jesu Khristada Thajaba mi amane Thajariba Thajaba amane haina haida mising ugo khumra ai ko gi thaba khudimok sing nang amasung ai thaba khudimok sing Asengba the mising ugo khumra chuna sing asi wahang se wakal tobi kana amata le mapamda nahana khanmu wakal or single pithal bisina amagi maran nahana lon na khanmu wakal adu Ishwar ma na khanmu ta guide ba wakal gidra ikai do single asi maran dal leiriba ichilina amagi matang da nahana phamung lom ni hippa tragana bike thauraga or scooty thauraga wakal khali wakal adu har bichilina gi ma hai matanda har bichilina adu semgat ko hayo gidra na thugai ko hayo wakal santo Parang ai khoi bu ibungo mahaki igi mapana Asengba oyan mirabanina aduga hai ai khoi manung thamobi Asengba or maramna paapta siramba khoi hingat halmiraba maramna nungi thamoi palamba khoi sadongi thamoi Ishwarna panmiraba maramna amasu adugi mathak jo Asengba hanmiraba maramna ai khoi wangang sangang sajat lichet mi mayam mimangna khanba wakal mi mayam mimangna ngangba wangang adugi imungda thabak maphamda office da restaurant tongan maphamda ithanda leiba kada khudingmak ta khenabam leifam thokte khenabam leifam thokte wakal toge do adom gi panchi sing ai hoi mak mama wa to sing su yawe karam maongda adom na mama oi gi thalang no mapa sing su yawe mapa wa ka do su yawe karam maong mapa oi gi thawda Ishwar mama me Khristada Thajaba no nahasing yawe adugum jai mate me sing yum pala sing yawe nahasing hai jai na ki punsi adu ki matang wakal khan matanda karam mo naha Asengba Ishwar ma Asengba ni amoina amasung Khristada Thajaba yawa amoina punsi karma na king we yum pala jai na sing ate me na we nung sinaba adu ki mapana na khoi di Asengba nupa da nupi da nupa ukto oliba Khristada na koi adu yung pana Thajaba yawa sa mga nang jung wakal dos
Maramdi karigumba ibungo mahang asengba oina kobiraga aikoi punsi asengba amatu udaba odaba adu aikoi asengba odaba aikoi thabak nate ishwarki thawjai pa asba aikoi asba uyang nas asida aikoi wakal tunis adu aikoi maraga Yesu Kristus kan bi pumsung prabhu ne thase bi sul nausnya odaba Tahu nak kalau mereka ini tu dulu asing, Kristus thase bi jalan sekarang. Kerana menhang asing berpunci, Ishwari mang amak pelati berpunci asing nahak nak pamba amasung pangsining boy bertar jadi ay asing haki pratna nahak kosan. Nanti tabak kami teman. Nah, pesan nang bilang tu nak. Yesus Kristus kata Pansay kising ni mahagi balidan ki thabak adu mahang to bikra adu khaki mapana kan biwa mong mong na bi papai pum mong na ta sa adu ga nga busna ki papa adu I gun na khe gun Kristus I mapana ngon bi ni pumong ngon bi adu na ha pu ishwar gi thawjal kum ma adu da Asengba pa na Kalau ni nak sih, nang amasung aigi. Khristada Thajaba nang amasung aigi. Punsi amasung aigi period amasung aigi yang harus kita lebih madu asing. Aigi Yesus Kristus Asengbasing amasung Thajaba. Asal aigi punsi cang yang mineraga. Aigi punsi itu memakai madik mengalir mata heminas. Rana terus. Urusan haki wahai sih, haki wahai sih, urusan itu dari pangkal deh. Ekor ason masih ibung nak pin nak tahu sahaja. Adu benar haki wahai mak masuk ekor dah. Ekor ason masih ada di kanjana naba masuk pin ibung naba asa masuk pangkal sepenya. Harus ni panah tak. Urusan Akan hambar matik jalan ini nanti Asengba, amasung Khristada Thajaba ya boleh besi baik di panggal nama nanti. Kau macam senaki mak tengah bencana pasal Kristus itu bermakna. Aku Thajaba yang paling gue ini. Ruhai ba identity asida ekoi pun sih hangi. Adu hai ba sida ipa ekoi papang dinu kui maki langsung hangi. Ru ekoi pun sida ahong ba lehen. Kung ngarang hingkiba punsi ngasi hingba punsi Asengba chakot ba kai amang buhen bi nung sei bisor ai ku bisengan bi bese Aseng bisor na ko taibang panba sida mising na ulna bi magtan parmisne ko Aseng mi punsi hen ko dinan bi ai ko panggal choli pa ai ko pap tai to ai ko kopi nang o ko thawja ai ko de lebi Laibagi mapan ko nang itawa siyang may tabak suwibagi mapan ay koy bo ay sajad na lichat na wangang na sangang ang sumakal kan na ang sumakal na sila Thajaba amon siyang tihingi na matan wakal kan mo tan provision na may bira Asengba ang sunang mo na thad na sa para Thajaba yang ipun siya buhan na kung masing sila ng tingin niya Yesus Kristus